Sino bananga bari byara Emmanuel wepugulu musani uwe mahaluli bulambuli kumbila abiri mugumu ne nasuta buvi nasira mushifo katsuka ubira kandi kwitsa mu parliament uri kuzentika abantu bebulambuli Shalelo nizirano una Kadodi Karnival bata kupromotinga culture yefe bamasaba yembalu ili moni Kadodi nga chesi kuchinira ko tsingoma nizirano which promotinga the last time actually kwa ba ina huma ground sirugogo ne corona ma kuamba mo abe kwa lindilira busa luna kulweshelelo bona kwikule elendi kusubira kutya nabantu benjawulo abantu besinasomani nabo bamasabo kwamena misindwa kwamebududo kwamebulambuli wase mumbale mutsako zositsa era nachendele mukhale natuyalira abantu benjawulo nibo bantu babandi bayaha bakanisa kaluche bumasabo kutsa mumoni nabendu kubatya nano nabone bazungu wamubaho ni nabo so kuli kuchi promoting afula sila isine sile mu program ka ino yekubola Kadodi Karnival Kadodi Karnival no kumanyana bale base bamasabo kwasomele kuli mutsi offices zenjawulo not yo mundu ali huweza kumulimo kano omweno limonenga suliko kumanyeta so ndi hulombendi ifana bili kutsa kurera ikulakulanisa ibukisu munjeliye kumanyana abana bafune chimilimo kuba promoting basomele tsi business tsendu mundu wa business ndi mutimba business
so namanye ndane ndiwutsa ujenawo ni abantu banyala ba supporting a business yase era nese naba ko ni babantu besinyana supporting a business zabo wanyala nabo manyala ko ni kumanya ko sinyala we ko mu masaba ro ni kumanya ko sinyala ko imbira ko mu masaba nimbira ko ba masaba ko imbira ko okay warna nunyenyere obusonyenyere hoya yakana omwana kwa munda na nunyenyere obusonyenyere ya yakana omwana tsamu nemba kumwenya kwa kale busange ndi kutye Mbalu ne wanyala wake busanimbira ko ba masaba enkumbili munana mwana mukana humanyo kabo ho wa tawe ni Mbalu angaba nanyo wanitsa ku nganitsa ku university ni tsomusani but the priority is ata abana muri kuwulirize bulafuyo ba masaba ukapapara ni Mbalu ta ngoli kutya mu senior 4 senior 6 first concentrate on books liko bilye ba masaba silibola ta inyanga yose witsa kwa kumalemba wanyala nambu ya baba Duga ya mukuru Chisomi Ife Adong Sara kendi mugisuda nenga nazowere mbali nasomera kumageni Ame Barracks Primary School kwa mapi 1 paka P7 na Zambale SS nasoma PS1 to S3 mai wose afa ne baba afa kwezere Kampala nenga senga na culture yomba saba nabi that's why I am here nezere kuzina kuchina kadodi na kulia malewa ulihoni kumanya ko somanya mulu masaba Mwambo wase we mwambo mama wage iwe mwambo Bama sana mbasa mabone babandu bezira khwameni nei bezira habakani haluli mulu efeluma za kupanda febene bamasaba kila khoni khurambira atwa khona khuri febene bamasaba khuihebusa luli mbefe babetwa balumanya khufura febene iya kale bama khu program